Vanoi gam tina kuki chate ho zo si na bon chaw win ni thla pha el tha October ni sim som ni lenga Saturday ni khun zong ni thla thu so ngai ki du hiti thu so ngai tau hiti Kuki Christian Leaders Forum Hon October ni sim som ni le thumle som ni le li ni khu chun asom le ni ve chan na triennial conference kam election an nei win hi chuchi conference le election kin gon cho Molum Christian Church KCC hoina an chi hlain Resource person in Reverend Dr. Lunmang Hokip, Chairman, Council of Kuki Worship Service, CKWS Pangin. Chule Speaker in Dr. Sarkai Chongloi, Assistant Executive Secretary KCC To, Reverend Dr. M. Thongkusei Hokip, Chairman Kclf Panginahi. Kclf Lamkai Ding Hlena Nanay Vin. Tam Thah sang ni le som ni lenga kipat sang ni le som ni legit. Kumthum sung Vaipo Dingin. Chairman Reverend T.H. Kola Vaipei. General Secretary Reverend Dr. Khuboi Singh Son, Vice Chairman Dr. M. Thongkusei Hokip, Joint Secretary Reverend Ginkusim Singh Son, Finance Secretary Reverend Thangkulun Thang, Secretary Social Concern Reverend Dr. Zangklam Hokip, Assistant Secretary Social Concern and Women Wing, Vaboy Baite, Sule Secretary Literature Reverend Lamkungam Singh Sit and Kilhengdoh Vinahi, Executive Member Ding Chun, Hobung zo si alubu ho zo si Kilhengdoh vinahi. Zan hi masalang Wednesday ni Huchun, Mumbai Khupi Khardan da Munaga Vale, Tangkul Khangdong pasal mi thumto, Nunga Khatcho, Kolhon Hatina Navo vinahi. Chuchi Khangdong Mili Hocho, Thanre Sim Simra, Solan Khamui Wo Chule, Yure Hor Kasungle, Nunga Khat, Ngachan Won Saiza Hiuvi. Chuchi Tangkul Khangdong Mili Ho, Avale na munuwa biking akhat chunga chun. Solan khamui wa kitipa chu agato vin hile. Hung thu lo hiuvi. Chuchi tangkul khangdong mili ho cho. Kolpasal misom valin an vo vin. Chule kamcheng phalok ta ho zong na hla khum vin hi. Kolpasal ho chu chuchi tangkul ho chun acho zong hipun. Ahin la aloi pau bike chunga agato zi uwa. Hung thu lo hiuvi. Chudabang thil su ho avela ahlun ki lo na ding chun. Pulison agang thei pena chuchi mi vo chungin action la loi hentin tangkul khangdong ho mili hon nge na pilud vinahi Central Intelligence Agency CIA kiti United States of America US Intelligence Department officer an hi John Kariako kitipan thugu phabe mahin phongdoin Pakistan Prime Minister an hi Parvez Musharraf phalai chun United States of America USA en sumla pai tamta an seng vin Pakistan te lungan holovitin amapan phungdoi na hi United States of America USA in Pakistan te nuclear bomb hochunga Thaneina anei theina ding vin Parvez Musharrafin USA hinga Pakistan te nuclear galman cha hochungin Thaneina an pin hi tin zong chuchi CIA officer pachun phungdoi na hi chule amapan sebe na chun Pakistan gam sunga sangni leni kuma kom lai chun USA in Pakistan te nuclear galman cha ho Control abolu hitin unofficial ten ena ki sei pe 18 zong amapan seibe Pakistan Prime Minister an hi Parvez Musharrafin chuchi nuclear galman cha hocho Muslim thingloi mi ho khut athuna boina sangta athunding atizat ji chun USA Quran pe do hitin zong amapan e nai thu so mi ho hingan phungdoi na hi chuchi phalai chun USA te cho Pakistan gam sung asuboiding be hila nawa sela an ki mangcha hiwin US le Pakistan ki guizop na chu an hoile jing hi tin zong amapan seibe chule chuchi kya ye officer pachun asebe na chun USA in dictator gam hoto ki thuding hi adei le jingo hi aji chu dictator vaipo na gam sunga mi pi ho ki chat na ding ompon chule media ho ki chat na ding thu zong ompoitin chuchi CIA officer lui pachun phungdoi na hi USA in Pakistan chu sipai galman cha lampang hen lang Sule kithupina za chum hizong le kithupina za chum an pe jingwa sumle pai a million sim an pe uwa Parvez Musharraf jo USA an ki chodo hitin zong ama pan phungdoi na hi Pakistan Army hole Muslim thingnoi mi ho akipa diu kho san zalin Parvez Musharraf jon Muslim thingnoi mi hole Pakistan Army hon India chunga an associate na ho chungin zong Parvez Musharraf imacha selisa na nei pon hitin zong amapan phungdoi na hi Pakistan te atomic bomb ho nuclear bomb an sim do
Abdul Qadir Khan cho Saudi Arabia in athi lokte ne dinga na sata apa na la zalu chon USA ama pa chu na that po vin hi ama pa chu Israel bol banga bolding hile bailam ta a tha do jing the ne hi tin zong suchi CIA officer pa chu na phung doi na hi chule ama pa na sebe na Saudi Arabia nge na bangta a USA in Pakistan nuclear scientist Abdul Qadir Khan AQ Khan athalo cho habol khil pi pe no hi tin zong ama pan phung doi na hi chuchi Abdul Qadir Khan AQ Khan cho sangkhat zako som thum le gup kumin India gam sung bopal mun an pingen India le Pakistan ki khenung sangkhat zako som ngale ni kumchon ain sung mi te hoto Pakistan gam sungan chenglu do vin sangni le som ni le khat kumchon Islamabad khopian thi na hi chuchi AQ Khan ki tipa chon nuclear sim do na ding dan ho nuclear technology ho cho North Korea Iran chule Libya hinga zong an ki zo do hi tin chuchi CIA officer pa chon phung do in hi USA President Donald Trump Asia gam sunga khul zin ningin zanhi October ni sim som ni le li ni khu chon hong ki pan do in ato na van leng Air Force One ato lu ding kun chon media mi hon an holim piu vin thudo phabep man dong vin USA President Donald Trump in North Korea President Kim Jong Un avela ki mu pikin mai theding in ki seyen ahin la USA to North Korea in ki hona anei na ding wachon North Korea in condition khat an piu vin USA in North Korea cho nuclear ni gam khat hi vetia apom sat ding ngai hi tin North Korean demand bol vin sule athil thumu cho Donald Trump in ando pe go thim hidanin zong ki seye Donald Trump in Asia Pacific Economic Cooperation APEC forum South Korea munachi hlading chuchi kin gon ki manna panakala ading hi USA President Donald Trump in North Korea te nuclear galman cha asu beneding to gon anei ho akinungla do dinga hi le USA President Donald Trump to kiona nei ding kada puitin North Korea President Kim Jong Un in phungdoi na hi USA President Donald Trump khuljina chiding to khilhonchon South Korea to United Nations Command Hon Joint Security Area JSA kiti demilitarized zone DMZ kiti na muncho koiman avil theloading hitin gana bolovin October sungsile November thabul chan koiman avil theloading hitin hetsa thupon an boltaw vinahi Israel gam sunga tule to Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in Israel gam sunga vai apoki ding dei lo hi Paul ala khom naw wachon mi an tamhle jingtan ake khat sanga tamzo 52% hon adei po vin 41% bo vin adei na lai vin hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in izemtia haina hin pi kha hi le Mossad lubu na hi Yosi Cohen cho Israel Prime Minister panmun loading chun mi 10% hon an dei sa vin suti chun Israel Prime Minister panmun loading a dei sa ho vin vodamu zat ho percentage zat ho cho ahin so do vin hi alangkhara opposition party holanga kunin jong vote hana anane win hile ex prime minister Naftali Bennett cho mi 44% hon ade win abanin yesetit party a chairman chule ex prime minister an hi yerlapit chumi 16% hon ade sa win hi thuso chan hin ki chai tai thuso ngai ho jo sin bon chawin mangpha